Welcome sa kini ke vlog mo, cooking vlog ah. Te mentu yo penyuipi kami chat tung to. Te tiba yo borok ipi wati bu chat mo. Jar-jari yung te jar-jari kom chat tangwa. Kwa ai penyuipi ni. To i kami sa chat tung to i. Te ni dang tu gini tung to mo. Mi chat ye mi chat chlu ai mo chat ni. Ini the next day kita prepare ni tiar taro tunama ini tiar betul ni. Kami di sini apa ya? Buat ham skip mah. Ini dang ini dak mah. Ini tumpah tu min chat logi. Kayak ini cuma ada jangding terpai. Vì lại khi qua sẽ tung tỏ nêu và tạo em nụ xa sân khi để băng hàm á khiên người im tu snem tăng wa cái lại cả chat để cả băm đẹp do cả băm hay dung tuh kerja yo chat ya kerja itu ini dia pengkrek gini biar mau wadah punah tumpak terus langsung terus ini ini tidak serta haji mau ya oke tu nih di dosnya ini cipoi telang deh kuat tung tok but mah ide yur lah mana kuat ide bambai saya tahu lah tung tok yang telang ni saya tam. Vậy ha, ini dok saya yakin ini nice ini langsung mah simpan lah cari. Jadi sumber udah bedung, sumber gerainya. Ada ini kerja kat sumber rumah, tapi dia mesti kuat kunci bon halek. Kat wajib bam cia, cang hiu berubah cia mah. Cumi di tem hau tak wa. Di thung he bekai. Pra thung pra chnai pra dung hi gama te pure hau miet le miet rong hau. Best house ah.
chimna phimor nó tăng support thay về hiện step mà ra có video one đây kamu đấy cara phone deh tips tak no nga ba yung nga ta wastem de on ba ni por la de kwa ba mam ni boy pen i le de khoi de kwa bam na ha slice om ni ang atas ng pangobam man bam ini slice de tu nai o grind ha o mit nyang ha ko no i ga yong banai le arsi gara de ga grind ha o mit nyang am ni ta bo ba hai ba ar boy thap po fridge da hai ang ma di thap le man ta sa si ma ang dam bo fridge da hai ba ta mit nyang ha ko no ta de preserve ga pa ka sa nak soy halo pasti dego lemik nyang go tadau pulang tip go ang menik nyang go minang ta arsi dego ni kansnya nya kalau edit dengan video no tadi yo bang hadar hai kita na ko abam kalau edit dengan aram tentok deh hat chat yang di web jam kita yo bang semua mah na tadi yo bang di tentok dah Bila bondok hatu ni jadi tengok mah, sekarang cuma video tahu bondok lagi, ini tengok 1 kilo tak warem di boni mah, ni hari nak ocong tak, kayu lah orang RM di mah sini, orang bisa long ni deh, cakap cakap
setengah kilo tak idok dah setengah kilo tung tok dah setengah kilo idok dunah setengah kilo jam awak tung tok dah setengah kilo bundok lagi dah bang lagi dah saya ini dia cina dah bundok mah kami yuk guys nyoba like share subscribe boleh sih bon dapat tiga channel mah nyoba komen sama ya senyau ya masih nabuk video tapi mana duna